abantu khona i-GBV kuthiwa azolandelela amalokhuza e-rape kodwa kukaze kushone abantu abawu-3 be-reyishwa endaweni yabo. Ulokhuzana ingane na-4 years ya-reyishwa yathola ngane ezansi baphinde futhi kwaba omunye usisi okuthiwa uNomadama ohlukumezekile ekhanda kwaba yenye ingane yomfana eyareyishwa ngala ezweni. Kodwa akekho umuntu owayenza yonke into lapha. Sabatshela abantu bala eMatateni kodwa akekho umuntu owathathela ingqalelo kuyona yonke leyo. Kodwa abantu bakhala kakhulu ngeqembu le-ANC lesisigqoko esithwele. Ungathini ukuphawula kakho mhlawumbe ukukhuluma nabantu abakhala ngeqembu lesiphethe bathi yile lidale yonke lento eyenzakalayo? No, ngicela ukusho banamanga. Into ebuhlungu kakhulu kule case kaCwecwe. Umama wakhe wafeyilwa siso esistage saseMatateni. Owayerechiwe kwasa yena uyi-victim. Icala lakhe laphelele emoyeni ngoba ngabantu lamapolisa athomene nabantu baphinde futhi babe khona nakwabantu abathengisa i-drugs kuyele nale. Lo mama kaCwecwe oriske ngempilo yakhe wavuma siyithathe siyise phezulu siyise ko social media indaba yakhe uzinikele ngayo uba yena zange athole umuntu owamlwela but yena ngeke avume ngomntwana wakhe. So naye uyi-victim ngaye le Matatele police station okuthi ukuthi apha eMatatele asina police station. Ngayilindi into yokuba mayenzeke kwababo abantwana. Siyazicelela apha ezantsi sisezantsi siyacela ukukhunjulwa noba kupha phezulu kungemane nje amatyala aphelele esithubeni just like le ekaCwecwe. Ibuhlungu kakhulu ngoba kaloku besimamele apha into yokubana hayi aba bantu bathathwa abantu kwavakala into yokubana hayi into zabo ziyathathwa but akuze kuphume entweni. Ngizole ngigcizelela le amaphoyisa ase-South Africa ayayithatha i-bribe mfowethu, you like it or not. I rather die for that. They are in the pockets of those who've got money. That is why the justice system ifavor lo nemali mfowethu. And until sithola abantu mfowethu ingakho ngithi mina mawukuthi uyiphoyisa fanele ube cold ngoba ungekho cold uzothatha ama-bribe mfowethu udayisa umuntu omnyama. There are many black people who are always willing to receive crumbs of bread. They are always ready to sell another black person. Mina angibafuna abantu abareyipha ngoba mina nginengane ena-10 years yayivakashe kamakhelwane kunento wathi lo bhuti lo ingane yami ayiphenye ingubo kanjena wathi ayiphenye waphinde athi ayiphenye futhi okwesithathu. Ilapho-ke egijimile yezendlini wathi mama ubhuti bani uthi mina mangiveze into ethile. So angibafuna abantu abareyiphayo njengaye uMr Pretorius. Ngabe ukufika kwakho uzohlanganyela lapha ngabe kusho ukuthini kuwena njengomuntu owaba nengane ecishe yanukubeza? Yazi ngihlukumezeke kakhulu ngoba ungathi la kumina ngathi kuhlukumezeke ingane yami lento le yenziwe lo mlungu. Yini ongayisho uhulumeni noma abantu abasiphethe noma abantu okuyibona abasigadile njengamaphoyisa uqiniseke ukuthi igameke njengalezi zisukunyelwa ngendlela erayo? Ngicela baqinise umthetho ngoba thina khona lento esebenzela kuye kufike lapha endaweni yethu. Mina ngisebenza kulento ekuthiwa yakamasipala kodwa seholweni kodwa-ke bafika la bantu khona i-GBV kuthiwa azolandelela amalokhuza e-rape kodwa kukaze kushone abantu abawu-3 be-reyishwa endaweni yabo. Ulokhuzana ingane na-4 years ya-reyishwa yathola ngane ezansi baphinde futhi kwaba omunye usisi okuthiwa uNomadama ohlukumezekile ekhanda kwaba yenye ingane yomfana eyareyishwa ngala ezweni. Kodwa akekho umuntu owayenza yonke into lapha. Sabatshela abantu bala eMatateni kodwa akekho umuntu owathathela ingqalelo kuyona yonke leyo. That's why sithi naye eMatateni ayenzi lutho. Kodwa abantu bakhala kakhulu ngeqembu le-ANC lesisigqoko esithwele. Ungathini ukuphawula kakho mhlawumbe ukukhuluma nabantu abakhala ngeqembu lesiphethe bathi yile lidale yonke lento eyenzakalayo? No, ngicela ukusho banamanga. Amaqembu wonke ayafana. Into nje suka kwena ngaphakathi nabangasho ukuthi ANC lo mlungu lwakuyona ANC I think uyi-ADA yabo kodwa uyenzile lento ayenzile akukho lokho. Ngicela ukuphikisa kakhulu. Angisho ukuthi ibona abe-ANC abareyiphayo kodwa ibona abaphethizwe. Abantu bakhala ngokuthi babudedengu yingakho kwenzeka into fanele benze njani? Ngicela ukubuza kwena ngalo fanele benze njani ukuze bona ukuthi abekho budedengu ngoba phela la yabona njengamanje ngoba kudlwengula ingane la futhi ngabe iphathi imandla seyisukumile zamthatha uthisha omkhulu zayomhlola uLibofuzo azisho ukuthi uyena oyenzile into kodwa ukuyogeza igama lakhe
futhi kwazeka ukuthi naye kumele alekelele thina njengabazali sithole umuntu odlwengula ingane sithemba abantu abasemandleni manje-ke inkinga lalela-ke bhuti wami uthisha omkhulu ubalekile mina ngeke ngasebenza kulesikole lesi uthisha omkhulu ubalekile akekho nala ngaphathi uhambile waye eplazini lakhe thina into esizulu mina ngiyakwazi naseplazini lakhe yilapho ecashe khona manje somthola kanjani kuwena uthisha omkhulu bewumuntu onjani ungamchaza nje umuntu onjani hayi ngoba besibaningi angeke ngisho mhlambe khona abagugile phela nabangaguganga ngoba bethanda laba abancane mhlambe laba abancane-ke bona bekwazi ukuthi abenze lezo zinto kodwa mina ayazi angenza lutho shame kodwa yena I know him ngamazi futhi nje ungawusiza umphakathi ukuthi usithathe siye eplazini lakho ubuke angeke ngikwazi uyamsaba hayi angeke ngikwazi nakuthi umuzi wakhe indaba ungayiwo la iwona umuzi wakhe no siyajabula ukuthi kuhayi isikole sakhe lesi umuzi wakhe lo lalela lesikole akusona sakhe umnikazi walesikole ngiyamazi owalapha yabona yilokhuzana i-Bergview pre-primary then bese ba i-Bergview college so ukhona ubaba omdala angimazi uyini nakhona kodwa yena uPretorius angimazi ukuthi uyini nalowa kodwa yena umuzi wakhe yilo kodwa bayizihlobo bona bayihlobo no siyabonga kakhulu ma ukuthi ube ngomunye wabantu ophawula ngeke sikuveze TV sokuveza kumabonakude man hayi umyeni wami uzongishaya uyashaya man uyashaya umyeni wakho azongishaya noma elikhaza uvele uyashaya umyeni wakho uyashaya hayi ubekushaya phela bese sosuka la siye kuyena nothing siyobuza ukushayela bese ngiphelela umshado hayi sina sokhuluma naye njengamadoda hayi kodwa ngempela nganasekhaya i-wrong into eyenzayo ngempela i-wrong ngoba lo thisha lo akaqali uthenga abanye abantu bathule mayisebenza yathula ngoba ufunani imali arape ingane abese ekhokhela even nama-security ezangitshela awakhokhela bese-ke thuleka into lena iye yazivelela nje ngenhlanhla mina kade ngasebenza la mhlawumbe usenamacala amangako okudlokula I think it's 4 uyaganga nina besilo uthanda ukulala abantwana abantu uthanda bengizosho ngesizulu sholo ngesiZulu umabona hayi angifuni ukuthi akuzothiwa ngithi uyathanda ukulala abantu futhi nje simbona ngathi uyavukelwa yabona then athande nokulala nabantu besifazane mina ngiyamazi ayisho ngiyamazi cha siyabonga ma ukuthi uphawule siyafisa ukuthi lento enzeka namhlanje ilekelele ekuthenini lento ingaphinde yenzeke kodwa nje i-ANC ayenza ngalutho hayi siyabonga ngicada abantu bazophenduleka abebekade bekhala ngayo siyabonga qoleni sawubona ma yebo bhuti ngikhona kunjani hayi nathi siyaphila mayize sesihlangana kabi sesihlangana sifike endaweni engeyinhle umama ngabe engathini ngalolu suku namhlanje futhi lithini ilaka lakhe entweni eyenzekile kule ndawo esikuyona ulaka lwami nabhuti nje lusekubeni ngibona inkokheli zethu eziphezulu sisifeyi lapha ezantsi ngoba kaloku abantwana bayahlukunyezwa nabahlala nogogo nabahlala ngabodwa bayahlukunyezwa but ii-cases xa siziripota akwenziwa nto ngolonto silisha ongathi hayi asikhululekanga eSouth Africa silisha ongathi uThixo abamoyiki abantu abaphezulu abasiphetheyo ngoba kaloku kudala sikhala nasemakhaya bakhona abantwana benziwa ezi zinto kodwa vele kuthethwathethwana emakhaya ukuthi hayi mayiphelele kwifamily kodwa sithi inkokheli zethu eziphezulu zilidishwa ngupresident wethu nomama bonke abaphaphezulu mabakhe basincede hlena abantu abantu abadlalele abantwana okukulisasa likaThixo mabakhe basincede hlena bethuna basilamlele abantu abadlwengula abantwana nababantu abadlala ngabantwana ngoba abantwana bepowerless mabakhe babotshwe bafunyanwe babolele ejele ibuhlungu lento enzekayo akukho mnandi ngakhe bayifilishe bangayilindi into yokuba mayenzeke kwababo abantwana siyazicelela apha ezantsi sisezantsi siyacela ukukhunjulwa noba kupha phezulu kungamane nje amatyala aphelele esithubeni just like le ekacwecwe
ibuhlungu kakhulu ngoba kaloku besimamele apha into yokubana hayi aba bantu bathathwa aba bantu kwavakala into yokubana hayi into zabo ziyathathwa but akuze kuphume entweni siyacela uba ilizwe lethu inkokheli zethu maziphakame ziphakamele abantwana besizwe sethu nomama nabantwana ngabantu aba-powerless aba benziwa ngabantu esibaziyo into bangabantu abangootata siyazicelela siyazithoba into yokuba mabehlangene phaa ipalamente mabakhe bayibeke phambili lento yokubulawa koomama nokureyitshwa koomama nokureyitshwa koomakhulu nokubulawa koomakhulu nokubulalwa kwabantwana kubuhlungu asasinga-expressa kanjani le nto kodwa uthixo siyamkholwa mabakhe bamoyike uthixo bazi uba ngale mini babenqophisana phaa bemisa ii-oath zabo mabakhe bazihloniphe bazi uba babefunga before God xa babefunga sicela ukulanyulelwa ngoba ngoku azawuqhubeka amadoda ereyiphe abantwana bazaqhubeka bebareyiphe abantwana ukuba ngaba kwenza into njengangoku le okubonakala uba ibeseyiphelele apho kodwa ibichaziwe into obumntwana isiwe koodokta wabona kureyithiwe kodwa ngoku kubuya into ethi akufunyanangwa DA ngaphakathi komzimba womntwana siyazicelela uthixo mabakhe bamoyike mabaqale ngokoyika uthixo basilamlele siyathemba ukuzozwakala siyabonga kakhulu mawukuthi uzwakala isilaka lapho Number 1 nginosisi, number 2 ngabashana ababantu amantombazana. Number 3 ngi-public figure elandelwa abantu besifazane. Number 4 I'm a product of rape. Yabo? So ukuza kwami la so make umsindo so wenza sure ukuthi our attention is paid attention to. We understand anything in short. So njoba kwakufakaziwe ukuthi ngomhla ka8 i-national shutdown noma i-provincial noma whatever regional shutdown but the shutdown namhlanje yokuthi ke akwazi ukuqhubeka ukufundwa on the same school ekudlengule khona ingane ngoba njoba kuvulwa ikole ngaphinde kudlengule enye futhi yabo lento engishoyo. So why everything when it touches ethinta umuntu omnyama mfowethu ithathwe slow kodwa into ethinta umhlophe yabo khona amaphoyisa namhlanje agcwele la yabo khona namasosha khona namasosha but the same police mekuthiwa kuyovula ama case awabi khona yabo mekuthiwa kufuneka ubufakazi noma kufuneka i-update amaphoyisa are nowhere to be found but amaphoyisa kuyavela ukuthi anaso sonke isikhathi sokuthi angaresponda entweni yabo. So we say we want justice for umntwana omncane mfethu ngimbonile izolo and uyadabukisa mfethu ubona ingane encane kanje ukuthi seyi victim ye rape ihlungu mfethu ihlungu kakhulu mhlawumbe mfethu thina ongafisa ukisho kwabasiphethe mfethu ukusilekelela ukuthi akeke beyeke ukuncelisa abamhlophe nathi siyafisa ukuthi besincelise singabe balala kubo. No nje mfethu asingayisibeke nje siqondise abaye kuba ama hypocrites our leaders yabo influential people abaye kuba amaxoki yabo because bashaya ngathi bamele umuntu omnyama lapha but they are nowhere to be found yabo they are nowhere to be found you understand. So ukusho ukuthi ke ngesizulu sekakeni we are at our own. You understand? I hate politics, my brother, because politics, makuthiwa kuyokhankaswa mfethu ngisho kuthiwa kunomfula ivoti i-ballot box iyakwazi ukweqa umfula iyofika umuntu ongaphesheya but aseqi imfula nje we are here to cry for justice but our leaders are not here yabo bona they are running business as usual you understand as if they don't have kids but makuthiwa kudlengula ingane zabo bona bangafuna kume yonke into you understand that ngisho. So we don't have anybody who got our back you understand. So rather than saying let us unite bafowethu as abantu abamnyama and fight for our own because we've got no akekho umuntu yabona mfethu mawuthi wena uthi khona umuntu omele umuntu omnyama you are lying to yourself. I'm telling you because if umele umuntu omnyama ngempela uminister wamaphoyisa uzokhipha istatement akanayisho ukuthi what is happening yabo akanayisho akazi kwenzakalani you understand anything sure kodwa this is ngizothini a high profile case this one you understand. So and abanye abantu bayitshona ukuthi emotional but now sesithule ngezinto eziningi baningi abantu mfethu mina ke public figure ngabona ama inbox abantu abang-inboxayo mfethu bathi sijike khona emaphoyiseni yabo see amaphoyisa asebenzisana nama perpetrators mfethu you understand. So what can you say yabo asinamuntu mfethu sisenjeni mfethu since ukutholakala kwakho kwadlenguluma wakho ukuze utholakala if ever kuqhamuka isimo esinjengalesi
yini efike ekhanda lakho ubona nokuhlukumezeka komuntu osuke edlunguliwe imiphi imicabango yayifika ekhanda lakho? Into yokuqala nje mfethu, you must know ukuthi justice doesn't beg somebody who onganayo imali. La kwa justice system if you don't have money, kuleka lelo cala liyakulahla, yabo. Even if uyi victim liyakulahla, yabo. So engakusho nje ukuthi besides ukuthi nami ngisebenzisa platform yami as an influential people, ngizosho ukuthi we stand with uMakaCwecwe, we stand with any child ekwi position yaCwecwe eyadlwengulwa yangayithola justice. We stand for any woman eyadlwengulwa yangayithola justice. We stand for any man, because even men ebafana abancane they are being raped. Siyababona belungu bedlwengula ingane ezincane mfethu. Ayukho lutho olwenzekalayo mfethu, I understand. So we stand for that mfethu. As much as I'm a motivational speaker, particularly acting ukuthi ube motivational speaker, acting ukuthi ube umculi, dinga ukuthi uba umele iqiniso. Mina ke mfethu, anything that has to truth, I'll always defend it. Yilokho nje kuphela mfethu. No mfethu, siyabonga. Ngiyakubona mfethu ukuthi awuyona lento engikwazi uyona, shothi ngenzeka ukuthi lento ikuphazamisa. Kuthi onke siphazamisile mfethu. Kakhulukazi ngoba singabazali, sinengane, kakhulukazi mina ngizele ingane zamantombazane. So manje ngesikhathi kwenzeka lento. The funny part mfethu, njengoba sila kwitoyitoyi, ungakuthola ngiyadlula khona ukuthi siseSadaville lapha. Uyabona izingane ezincane zijala emgaqweni. Khona abantu ababhema ugwaye ongabaqondi. Singathi la kwi-migration ingane. Manje we are not fools if we are saying justice mfethu. Yabo lento ngisho. And okuwesi ngizole ngigcizelela le. Amaphoyisa ase-South Africa ayayithatha ibribe mfethu. You like it or not? I rather die for that. Yabo. They are in the pockets of those who've got money. That is why the justice system ifavor lo nemali mfethu. And until sithola abantu mfethu abazoyembo ingakho ngithi mina mawukuthi uyiphoyisa fanele ube called. Ngoba ungekho called uzothatha ama bribe mfethu udayisa umuntu omnyama. There are many black people who are always willing to receive crumbs of bread. They are always ready to sell another black person. Abantu abamnyama bama-sell out mfethu, including me phakathi, because I'm not doing anything to fight for a black man justice. Ngingakho ke sila ngaloko esinakho nge-availability yethu sizosupporta mfethu umuntu omncane 7 year old sengaze sihlukane nge-race. Abamhlophe badefend omhlophe, abamnyama bamele omnyama ngo-7 year old. It's painful mfethu. It's painful, but siyambonga uNkulunkulu. No, hayi siyathemba yena uqale nomsebenzi yena ozowuphelelisa. Siyabonga kakhulu mfethu. Kunjani my sister? Ndiyaphila bodi, njani na? Thina siyaphila. Ngabe lolu suku namhlanje lisho ukuthini kuwena my sister? Mandiqale ndibulise kwi-viewers ndichaze into okokuba othethayo ngu-Honorable Babala Mathulelo from National Parliament and also the national leader kuzwelonke we-EFF. Ndinguzalelwane ke yalapha eMatatiela. Isuku lanamhlanje liyandivuyisa into yoba abantu abangomama ngaphandle kwe-differences siphume ngobuninzi sibuye kwesi sikolo. ngoJanuwari uzawukhumbula ke msasazi uba sasilapha sizise i-petition kweli bhulu lalapha. Kwakuzi-15 kwafanele bakuvula isikolo savala. Size nge-picket that day. So sabaxelela uba within 7 days fanele basiphendule because eyona nto esiyifunayo sifuna i-DNA elibhulu akho nto special ngayo because bonke abantu including utata kaCwecwe bavumile nge-DNA. Yintoni la special ngayo yena ade uminister aqoke athi akwazi ukuthi azathi uminister ithathiwe i-DNA ithathwe njani bengamazi nobuhlalaphi bengakaze badibane naye in contact. So nanso ke ngoku into esinayo ke thina ke esitshoyo. So elisuku limarka unity amongst abantu baseMatatiela bayabonisa into yoba bahlangene. Number 1, number 2. Njengoba sicacisile xa sisitsho apho into yoba lisuku lokugqibela eli ube-Department of Education ayisivale esi sikolo. Uba ngaba uMinister of Police akawenza umsebenzi wakhe sizawuzosisusa ngokwethu ngoba ngamagobhogobho kakade la ame apha ayizo-permanent structures. Sizawuza sizosisusa ngokwethu esi sikolo. Nantso into esiyitshoyo. Eyona nto esiyitshoyo because ayinguye yedwa lo mntana uCwecwe orejiweyo kule Matatiela. Ayinguye yedwa ofeyilishwe ngamapolisa aseMatatiela nawaseMaluti. Kuno-Alu, kuno-Boy, umntana oyinkwenkwe orejiweyo. But i-perpetrator kaBoy ibotshiwe izolo bekusikwi-picket eMaluti. But yena uNantsika nekaCwecwe ngoba libhulu umuntu o-involved akho mntu ubotshiweyo. Yintoni enzima because ngu-October zonke ezi cases zingo-October. Yintoni enzima uba makubotshwe umntu kule kaCwecwe into because phaya eNantsikeni uBoy i-perpetrator yakhe beyipha iziphendulela yabotshwa ingaphakathi eziseleni. Apha kutheni ngoku kuze namajoni okukudala sibakhwaza ngento ye-gender base ngento yokubulawa kwabantu besifazane eMatatiela enyukileyo. Kodwa amajoni awakaze aphume ngolu hlobo aze egaqiza ibhamu.
So nanso ke ngoku i-concern enye esinayo yona imathi siyavuya ube yenzekile impumelelo kodwa asigcoliseki indlela okutrithwana ngayo uba xa ngabe kulibhulu kuphuma wonke amapolisa nawoko bhizana zonke i-Eastern Cape ibe lapha kuphume namajoni wonke ashiye ibase azogcwala apha ikwi-peaceful march andiqonda uba yi-justice right leyo kumele yonke le nto lena ilungiswe. Inkinga ngabe ikuphi ngokubuka kwakho dabe ubuholi ingalo yomthetho ikuphi inkinga edala ukuthi sekubalwa ama-cases amaningi okudlwengulwa kwabantu la maqeda angasukunyelwa ngokuhlaziya kwakho ngabe ikuphi inkinga ekhona enkulu ikwi-system esinayo number 1 number 2 noba i-system ibheda kodwa ifeyila yomastishi ongumama wasematatiyeni asizuyifihla because nguye oqala kwange-15 zikaJanuwari safika kunguye apha uza njani engathumeli amapolisa wakhe azizele ngokwakhe and nguye lophedlisha ii-lies ezoba lo mntana warechwa kwinto yepati ntontoni and nguye umuntu wokuqala ohamba phambili ukudifenda ibhulu lipolisa elo so into eyingxaki apha ingalo yomthetho ingakumbi yasematatela in the Eastern Cape. Okwesibini ingxaki nguminister of police uMr Senzomkhulu oxokileyo kwicountry yonke wathi i-DNA ithathiwe babe bengakaze bambone nangeliso abamazi nobuhlalapha elibhulu uyithatha njani i-DNA emntwini ungakhange ube ne-contact naye so yonke ke le nto iyingxaki even abantu abangaphakathi kule system bayingxaki kwabona i-system iyingxaki engalomthetho nabo bayingxaki ngokwabo. Mawubheka lesi simo singalungiseka kanjani? Mna ndicinga into yokuba indlela engalungisa yonke le nto umchuno makastephe down kuba into esingayithetha ngoku uma ukhathanisa indlela amapolisa wase-KZN asebenza ngayo phantsi koGeneral uMkhwanazi ingalo yomthetho isebenza umsebenzi wayo i-criminals ziyabothwa yonke into iyenza awusoze uve kuthiwa kubule umuntu ko-KZN kwaphela nje ever since uMkhwanazi ethathe indawo but apha ubona ukuthi okungcono kwa ubheka icele kunalo nazi kulanendoda ehamba uSenzomkhulu ade axoke kwi-public so iyona immediate makuvalwa isikole makuthatha i-DNA ebhulwini okwesithathu makastepe down as we speak uMinister of Police makasishiye ngoxolo kwinto yamapolisa imohlulile. Njengomzali wena ngabe kuphazamise kanjani lento uma ugeza ingane zakhe ekseni zihamba zesikoleni emva kokwenzeka kwalesehlo yini efike ekhanda lakho njengomzali hayi njenge-leadership njengomzali ibhlungu kakhulu ukuthi because I was the first person owacontactwa with regards to into kaCwecwe ngo-October last year ever since ndasuka from Cape Town ndeza kwifamily kaCwecwe ukuzova ukuthi kwenzekani isentsha yonke lento because into yabancedo babe kwi-contact nam baye baphuthuma kwisibhedlela sase-Potchefstroom then phaya kwasasibhedlela sase-Potchefstroom kwakhona iwife yomuntu owazana nemisebenzi esiyenzayo malunga nento ze-gender based so into yababuhlungu ngaloo ndlela yoba immediately emveni ngoba siyivile nge-weekend yalo veki wayendixelela ngayo ndiye ndamanyanzeleka uba ndisuke eKapa ndiye ngqo kuye umama kaCwecwe sizothetha nefemeli sive indlela yabo indlela ebuhlungu ngayo and ke msasazi andifuna uyifihla into yoba into enza kube nzima kakhulu kule nto yale case yile nto uba lo mntana wadrayiva kwesi sikolo lo mntana uye wathi sekephumile esegeyithini elinda imoto walandwa ngukhetheka ethunywa apha kwesi sikolo zii-predecessors zakhe uba akeze lo mntana azotshanyela umntana ona-7 years wayewatshanyela apha esikolweni baphi abantu aba-responsible for uclean kuthiwa makatshanyele emveni koba kusithiwa makatshanyele umntwana akayazi uba kwekwaphela phi uyasazi isitori soba ulandiwe egeyithini siphela apho uvuswe elele into ethetha uba kule klasi ebebizelwa kuyo bese ispreywe ngento zokumdraga that's why ke ngokumntana kusithiwa xa bezivikela bathi umntana akakwazi ukuchaza kodwa i-DNA izawukwazi uphendula because ngoogqirha abakwazileyo ukufumana ii-liquids ezitshoyo ngoogqirha futhi abadithemayinileyo engomama kaCwecwe othe lo mntwana udlwengulwe ngaphambili nangasemva i-DNA ke ngolesifunayo yile eprotectwa yi-AfriForum yile eprotectwa nguMinister of Police
yintoni lengaka abayithathileyo emabhulwini edala uba mabangafuni ukuthatha i-DNA? Yintoni le akaspecially ngayo elibhulu uba kungathathwa i-DNA kudotswe nje igazi kuchekwe kumataniswe nezalikhulu sezifunyanwe kugqirha? Injalo msasazi. Siyabonga kakhulu. Siyathemba ukuthi usuku lanamhlanje kusuka namuhla kuya phambili mhlawumbe kulukhona ushintsho lizokwenzeka. Bonke abantu okuyibona abadlwengula izingane sebezosaba nokusukuma nje ukuthi uphume kanje umphakathi kukodwa banathi sisuka le konongoma sisuka koThekwini sithe asize sizohlangana nabantu la egameni lokuthi nami ngumzali nginezingane zabantu mina kakhulu mina ngizele izingane zamantombazana. So since ngabona lo leyadaba angaze ngize ngikwazi ukuthi ngiphinde ngilale kahle. Manje into embi uma mina ngizohlala ngithi ngoba ikakenzeki kimi sasizokwenzeka kimi wobani abazongiphumela kanje mina ngingakaze ngize ngiphume. So nathi sikhona la ukuzozwakalisa ilaka lethu, sikhona la ukuzohlanganyela nabantu ukuthi sukhuze lomkhuba nanokuthi iyeko lento ukuthi mangowebalela iminyama sibona amaveni awu10 mangowebalela imhlophe kuphume thina kanje engabe saphuma amaveni. Ibhlungu leyo nto ngoba emajele kunabantu abaningi ababoshelwa amacala abangawenzanga, kodwa manje uthola ukuthi labo kuyibona benza amacala sibona ngathi bayavikeleka. Siyafisa impela njengoba nawe ukhona lapha phezulu, siyacela ukuthi ngelinye ilanga uma uthola ithuba lokuthi ukhulume usikhulumele njengomphakathi ukuthi siyacela ukuthi nathi bebalela insundu ukuthi basikhumbule ngelinye ilanga. Siyabonga kakhulu ukuthi ube ingxenye eyalolu hlelo le iMPTV1 kahle kahle okuwuhlelo olidila nezidakamizwa. Siyasilanda abantu abasezidakamizweni abesifazane nabesilisa, lokho siwe sikwenzela ukuqwashisa umphakathi. La emantombazaneni amaningi engeke ngawa interviewer asezidakamizweni kuyavela ukuthi ekukhuleni kwabo bake badlwengulwa. So manje lento yokudlwengulwa ayipheleli la esikoleni. Yabo nje manje ucoca understand ukuthi kwenzakalani. Mayeqala ethi 14 15 yonke lento izobuya ibe incindezi kuyena. So manje lezi ingane ezidlwengulwa zincane zithi mayikhula bese ke kubuya lencindezi. Lento iyamhubha impilo yakhe yonke. Agcina athatha inqumo engekho right. Omunye uthatha inqumo zokungena utshwaleni, omunye uthatha inqumo zokubhema izidakamizwa ukuze ezokhohlwa ilento. Omunye im-affecta ngisho esekhulile emshadweni wakhe. Athi mayebona indoda akhumbule lento ebhlungu eyenzeka kuyena. So manje uyayibona ukuthi lento eyenzeka namhlanje ingashaya into ka20 years, ingashaya into ka30 years. Usuhlele emzini wakho usukhulile, kodwa uma ubona umuntu wesilisa kuvuka lento yakwehlela esikoleni naye mayese nabantwana, it's going to be very difficult ukuthi azi ukuthi baphephile esikoleni ekubeni naye adlwengulelwe esikoleni. Ngisebenzisa leli thuba ke siswami ukuthi ngithi ngakuthola nawe. Siyacela ukuthi manifika lapha kakhulu thina bebala elinsundu mfowethu umthetho ngathi utshekele ngakithi. Siyacela ukuthi malivele ithuba njengalelo nathi nisiphawulele lapha ukuthi siyafisa ukuthi nathi ngelinye ilanga siyafisa ukunceliswa njengoba kunceliswa abamhlophe. Okunjalo ke msasazi xa ndivala sikwazile uba kule veki iphelileyo ngolwesithathu ndiye ndathetha ngayo phaya kwipolisi kwi-portfolio committee yamapolisi into yokokuba kaloku xa ingafuni nge-DNA mabambophe bazoyithatha ebotshiwe ngaphakathi. Okwesibini siyibhalile i-motion eyoba makuthethwe ngolu daba, sayithumela ku-speaker kuye kwaxoxwa ngayo ngoku xa sawuvala ngolwesine bekuxoxwa ngayo eParlamente lento yalo mntwana. Naba ke abanye sithetha ngabo namhlanje oAlu noBoy nabo ukuthi kuyoze kugcwala i-social media ukuze bakwazi ukuthi ba-attend. Kodwa sikwazile ukuthi sithethe ngayo lena into nje bandisitsho nje ndisithi sikwazile ukuzithatha amanyathelo, sikwazile ukuthi siyoyiphakamisa naseParlamente njengoba ucela. Enye into ke msasazi endifuna uyazi into ebuhlungu kakhulu kule case kaCwecwe, umama wakhe wafeyilwa siso esi state saseMatatiyela owayerechiwe kwasayena uyi-victim. Icala lakhe laphelele emoyeni ngoba ngabantu lamapolisa athomene nabantu baphinde futhi babe khona nakwabantu abathengisa i-drugs kuyele nale. Lo mama kaCwecwe oriske ngempilo yakhe wavuma siyithathe siyise phezulu siyise ko-social media indaba yakhe uzinikele ngayo uba yena zange athole muntu owamlwela but yena ngeke avume ngomntwana wakhe. So naye uyi-victim ngaye le Matatiyela police station okuthi ukuthi apha eMatatiyela sina police station. So nanso into bendithi mandiyitsho into yoba silwa kangaka nje into ibuhlungu kangaka lento kaCwecwe ukuthi
kwa umama wakhe zange ayifumane ijustice kule police station yaseMatatiele nase-Eastern Cape as a whole. Siyabonga siswami kakhulu isikhathi vele namuhla kasinaso ngicabanga kodwa ngelinye ilanga ngiyakwazi ngiyithola i-interview nawe sizohlala nje sibe ne-hour ukuze sokwazi ukuthi mhlawumbe sidlulise nezinye izikhalo mhlawumbe nawe usicebise ngezinye izinto esingakwazi ukuthi sisizakale ngazo siwumphakathi going forward. Esikubonga kakhulu ukuthi usuke lapha phezulu uzogijima nathi lapha phansi. Siyakucela ukuthi noma nini noma kusasa kungenzeka kube upresident ungakhohlwa ukuthi wekwagijima nathi la. Siyacela ubophinda ubuye uzogijima nathi la ngoba imost abantu masebehleli lapha ngisho ngabe babekwe yithini uma sebebuya thina ufica sebegade singakwazi ukubathinta kodwa bebekwe yithini. Siyakucela ukuthi lento njengamanje wenza namhlanje izingapheli kwena. Siyathemba ukuthi nabanye abangabaholi bayokwenza njengawo ukuze umphakathi lo ukwazi ukuthi ukhale emehlweni nabo. Siyabonga kakhulu. Ngiyabulela kakhulu kubizwe lonke. It's a pandemic, it's a national pandemic. It's something that the government needs to take care of it. It's something that the government needs to prioritize even with the budget. They need to have a budget that is set aside to fight against the GBV. It's even worse if GBV is going to happen in a school where we think our children are safe in school. Because this is not the only school that the GBV. Yesterday we were at Maluti attending one of the court cases for a 7 or 6 year child, a boy who was sexually abused inside the school premises by a person who's known as a security. A person was supposed to protect that child. So the national government needs to take this thing of GBV seriously. It's one of the pandemic that needs to be taken seriously. So today we say budget for GBV, it needs to be prioritized. We cannot live and see things as if they are normal. Government must do something. This case of Ucwecwe, it's an old case. But because Mama Ucwecwe went all out and cry about the issue, it's now the government start doing some, but even in Babayanzayo, I don't know that you can say it brings justice. You know, your man is as if justice is save you, and that is not the truth. So to me, government makasukume nationally, because everyone is, and you can see the crowd, people abakontroleki because banomsindo bayayibona bani justice ayenzeki. So sicela kwenziwe ijustice. Whoever or responsible, Minister of Education, Minister of Police, they must do what is right for our children. Njengomzali ngabe lento ikuphazamise kanjani wena uma ubona izingane zakho ekseni iphuma zesikoleni, imuphi umcabango osuke ufike manje ekhanda lakhe emva kokuba ku break out stories kaCwecwe? But every time xa besiya esikolweni ibe wesi xa kureyishwa even abantwana abangamakhwenkwe nabantwana abangamakhwenkwe. Every day ndiba skeptical to a point that ungayazi nobana ma umsesikolweni ubani omqobo esikolweni. Si skeptical to send our children esikolweni because besithi baba safe xa besesikolweni, but seemingly akukho lapho ba safe khona. Baze ukuthi babe safe uphi abantwana bethu. Government must do something so that sizoba comfortable sinabazali. Umzelo ngamini Matatiele abantwana bami base OR Tambo and yazi baba safe kana namhlanje kuvulwa isikolo. I don't know how safe they are at school and yazi baba safe kangakanani. So xa bengazikhuseleka kwezindawo sithi into amazindawo zokhuseleko abekho safe abantwana bethu. So government must do something. Mfana sekhaya nje okokuqala nje ngingavakalisa nje amazwi enduduzo kumndeni walomntana uCwecwe. Kona kubi kakhulu, angazi kwenzakalani eMzansi. Mangaze kutholakala ukuthi nje siyamadoda singakwazi ukuthi umdala kumele ukuthi uvikele umntana but ucedele sewubona ukuthi umntana umuntu ongalala naye. Ibuhlungu kakhulu bantu abakwethu. Ngivakalisa nje amazwi abuhlungu kakhulu, ngizwa kabuhlungu, akhona amazwi engaze ngiwakhulume. Ngiyajabula nje isizwe masithe sabonakalisa isupport saphuma ngobuningi bethu, sivakalisa ivoice yokuba bangahlukunyezwa abantwana. Awishi ngabuya emadodeni wonke amadoda aseMzansi kubuye kube indoda izazi ukuthi nawuphi umntana yembonayo uba umntana wakhe and une-responsibility yokumkhusela kuba kuningi esikubhekile ebantwaneni.
ilawo nje amazwi engawadlulisa. Ngabe mfowethu since kwenzeka lento uma ubuka ingane egcekeni ngabe yakho noma yilunga lomndeni iphume esikoleni yini eyifike kuwena ekhanda lakho emva kwaso lesigameko ngabe lesigameko usulimaze kanjani umphakathi engqondweni? Sulimazile wena nkabi yami ngani phela labantu sazi ukuthi kumele bakhuselwe yithi. Manje mayisephuma eyangaphandle efike ethola abantu abangezumkhusela yenza ukuthi thina abazali abantwana bethu mabephuma singasethemba kahle manje. Sefuneke sazi ukuthi badlalaphi, badlala nobani. Leyo seyi-challenge enkulu ngokukithi leyo. Kanti ilungelo lomntwana ukuthi adlale. Manje sezothi noba bayadlala sazi sekufuneka ubheke ukuthi udlalaphi njani. Kuzwakele siyabonga kakhulu mfowethu engathi lesimo sanamhlanje kusuka namuhla kuya phambili singalunga singaphinde sizwe into enjengalena lapha. Siyethemba futhi ngalento eyenzekile kulomntana sinethemba ukuthi iyawutsho ilungise mhlawumbe. Asazi besingalindelekanga ukuthi ngaze kwenzeke emntwaneni womuntu ukuthi kuze kulunge eMzansi. Bekumele nje ukuthi thina siye sayazi into samadoda ukuthi i-responsibility yethu ukubakhusela nabantu. Hayi kuzwakele bhuti siyabonga kakhulu. Ngibonge mina.